Ассаламу алейкум, урметли сeyirciler. Akşam şerefiniz mübarek olsun. Millet telekanalında haberler hafta neticeleri programması. Studiyada men Ayşe Şulapova çalışam. Bir hafta devamında olup geçken en esas hadiselerden sizlerini tanış edeceğim. O zamanları biz kadarımızını danıştırgen edi. Kırım Cumhuriyet Kununu kaydetti. Jayaf ya da maşinada arabanı yakarlıkla doldurmak ne kadar paraga aylanacak? Sanki geçmiş devirde yaşaylar. Sak rayonunun Otarmoynak köyünde insanlar sivilizasyonun şartlarsız yaşaylar. Biznesin inkişafına 100 milyon ruble. Kırım Cumhuriyeti'nin sanayi siyaset nazirligi iş adamlarga kol tuta. Kırım Pelivanı, milli kureş boyunca en güçlü kureşçi İlimdar Saidov hakkında bütün tafsilatlar. Bu ve başka haberler hakkında şimdi bizim yayınımızda. Yarın bütün Kırım Cumhuriyet Kununu kaydedecek. 1991 senesi umum Kırım referendumu olup geçken edi. Anda Kırım sakinlerinin çoğusu Kırım muhtariyeti için rey bergen ediler. Tafsilatlıca muhbirimiz bile. Meydanға davet etilgen ressamlar o'zlarining nevbetiki mukofatlarini elde etmek için buyuk memnuniyetnen chiqalar. Yarmadamızның esas binalarından birisi tamam ularning resimlerinin yarıştırılgandır. Ekspozitsiyada festivalde birinci yerlerini algan 49 iş taqdim etildi. Ama bu yerde ularning reproduksiyalari numayish etildi. Kerче ko'limlari ise ayretde qaldiram. Для того, чтобы написать картину, связанную с историческим эпизодом из жизни страны, нужно знать этот исторический эпизод и героев, о которых ты будешь писать. Картины могли быть индивидуальные, а могли быть командные. Festival tap 2016 senesinde başlagan edi. Keçken seneden beri ekspozitsiya Nижний Новгород, Омск ve Krasnodar şehirlerinin sergi salonlarını yaraştırdı. Yaş ve alçak gönüllü istidatlar arasından çoğusu muvaffakiyet kazanırmız deyip belemediler. Очень довольна итогами фестиваля, потому что я не ожидала, что наша работа займет место и мы куда-то вот поедем. Kırımlılarının büyük yaşta olgan temsilcileri de muvaffakiyet kazandılar ama bu sefer bedi yönelişte değil. Mükafatlarının hocalar, alimler ve artistler takdirlendi. Kırım Cumhuriyeti Devlet Mükafatının laureatı unvanına Tatarstan'dan kelgen musafir Danail oldu. Yarmadamızda onun adı Созвездие Yıldızlık adlı gençler festivalinden belli. Мы работаем с Республикой Крым, с крымско-татарскими диаспорами для взаимопроникновения, взаимоподдержки наших культурных кодов великого крымско-татарского народа, великого народа Республики Татарстан. Это великие культуры, которые сохранили свою первозданность. İstifada Kemilis подполковника Мехман Мамедов ise uzunun edebi eserlerinin taciplendirdi. Потерянная пуговица ve mечты сбываются adlı kriminal romanlarının vakaları keçken asırının 90-cı senelerinde olup geçken kerçek vakalaraqta malumat taşıy. Исходя из этих произведений, можно сказать, что основная цель автора направлена на то, чтобы настроить сотрудников полиции, сотрудников правоохранительных органов не только на раскрытие преступления, а также на то, чтобы добиться восторжествования справедливости. Kırım hakimiyetinin vekilleri kaydetkenlerine göre tamam bu insanlar yarmadamızın elit gражданларыdır. Böyle pozitif noktada Kırım yanvarının 20'sine belgelengen Cumhuriyet Kununu kaydetip başladı. Fatime Seydametova, Magomed Nesturov, Millet için. Memleketimizin gazet ve mecmua hadimleri Rusiyadaki matbuat kununu kaydettiler. Bu kütlevi malumat vasıtaları hadimlerinin da bir zenat bayramıdır. Muhbirlerimiz Kırım Tatar gazetalarının tarihi ve bugünkü günde internetten rakipligi haqda levha hazırladılar. Наш Крым нешірінің журналистлері үшін іш сабасы пек ерте башлана. Бұл коллектив тәжірибелі. Журналистлер өз ішерінде енді онларча еллар девамында çalışалар. Іш чоқ. Кемерде атта çalışmak үшін вақыт етішмей. Böyle еті пренклі иллюстрациялы мejmua дүнияға келе. О, 3 айда, яғни кварталда бір кере чықа. Mejmuada мақалелер ве фоторесімлер басыла. Бұл тарих, медениет, дин, тіл, санат, урфадетлер, esnaflar, медениет ве мемарчылық абиделері. Қырым халқларының ирішмелері. Беллі шахыслармен бағылы малюматлар. Әр бір чыққан мejmuаның бір қысымы есе ярмадада яшаған бір милетке бақшлана. Напряженная работа идет не только в редакции, конечно. У нас нет отдельных корреспондентов. Мы сами выезжаем на все мероприятия, стараемся там быть. Делаем не только национальные газеты и журнал, но и делаем общий журнал «Наш Крым».
который стал очень популярным в последнее время. К сожалению, наши возможности очень ограничены, но мы стараемся подручными средствами и свои возможности использовать для того, чтобы создать качественный журнал. Ерлі журналистиканың тарихы 316 сенесі тешкел еті. Русия императорлығында ил газета Петр I дәуірінде пейда олған еді. Қырым татар басма журналистиканың тарихы да терендір. О 1883 сенесі апрель айына онындан башланған еді. О заман Исмаил Гаспринский чықарған тәржіман газетасының бірінші нұсқасы дүния өзіні көрген еді. Қырым СССР дәуірінде Яш Хувет ве Яны дүния газеталары басылып башлаған еді. Сүргүнлік дәуірінде Яны дүния Ленин байрағы серлевалы иле чыққан еді. 1991 сенесі исе газетаның муариеті Қырымға көчті ве ось ұшыны кенеде Яны дүния серлевасынян девам етті. Кечкен сенесі Шымды Гаспринский медиа меркесі тарафындан бастырылған газета. Тантаналы шекілде ось юзелығыны қайт етті. Менялся алфавит, но язык газеты не менялся. Он всегда на протяжении 100 лет был и остается крымско-татарский литературный язык. Мы являемся единственной еженедельной газетой, которая выходит полностью на крымско-татарском языке. Единственной не только в Крыму, а во всем мире. То есть вот эта специфика, мы стараемся это сохранить. Басма медиалар шымды глобаль интернет дәвірінде кет-кете зиядеже рақиплік дуялар. Эвел заманларда кяғыт күтлеви малюмат васталары, газеталар ве меджмуалар пек рағбетлі еділер. Тази хаберлеріне білмек үшін газета оқымақ керек еді. Амма атты бүгін интернет арасында басма нешірлер өз севесіні сақлап қалмаға тырышалар. Глобаль ақ яшайшымыздан ескі ве мераметлі газета ве меджмуаларны теріп чықарып оламай. Чүнки оларның чоқ асырлық тарихы ве аненелері бардыр. Сабрия Алимова, Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырым Жұмхуриеті бойынша чалышқан ичкі ішлер назирі Құтлеви малюмат васаларының векілерінің фахри ярлықларнен тағдырледі. Тедбір Русейде қайдетілген матбуат күніне бағышланды. Мерасимге етекші телеканаллар, газета, ақ ве муэссесе нешірлерінің хадимлері давет етілді. Генерал келгенлерінің Зенат байрамынен хайырлады. Аманлық ве ижади муафақетлер тіледі. Кележекте де сық ве семірілі ішбірлік олажағыны қайдетті. Тантаналы қабул полис хадимлерінің ішіні объектив ве кереклі шекіл айдынлатқан журналистлерге фахри ярлықлар бағышлауынен екіленді. Минедарлық мектеплеріне ве хатыра бақшышларына Миллет телеканалыдан наил олды. Я низко кланяюсь вашей профессии, благодарю за взаимодействие, за то, как мы строим отношения с вами. Хочу искренне поздравить вас с этим днем, пожелать всем творческих успехов, легкого пера, абсолютно всем, значит, и телевизионщикам, и радищикам, и всем-всем-всем. Жаяв юрмегемі яда невбетеки сефер арабаға палы яқарлық қоймағамы. Бөле суалінен қырымлылар кет-кете сықча раст келелер. Сабрия Алимова бензин ве дизель яқарлығының фиатларыны сораштырды. На 1000. Яқарлық сатын алмақ үшін Максим Рыбак Эйравта тамам шу қадар параны масраф еті. Максим геже күндіз дүмен башында. О бензинні не ерде сатын алмаға ве яқарлық насыл олмақ кереклігі ақта яқшы біле. Фиатлар оскеніні де қайд еті. Последнего моего, то, что я заметил, это, по-моему, 5 рублей он поднялся сразу. С последнего, то, что я именно обращал внимание. Растет, конечно, неумолимо. Хотелось бы, чтобы было дешевле. А так ездить приходится все равно. Хоть он так стоит, хоть дешевле. Все равно все едут. Машин немерено по городу. Бу ерге бош бакыны толдырмақ үшін Андрей өз бабасынен де сық келе. Яш егітнің айтқанына көре бу фиатлар қоранта бюджетіне тесір ете. Солярка видели, сколько, да, сейчас стоит? 50 с копейками рублей. Крымстат тешкилатының мутахассислары тариф еткенлеріне көре бензин кыбы малының фиаты эп көтеріле. 2014 сенесінен қиясласақ, яқарлықның фиаты тахминин 34 көміш еді. 2018 сенесінің соңында исе Шынген алтынның фиаты пек яман осты. Афсуске яны елда да бензин фиаты эп арта. На конец предыдущего года стоимость его была 49 рублей 65 копеек, то вот уже 14 числа стоимость литра бензина 50 рублей 25 копеек. Аналогичная ситуация, например, со стоимостью дистоплива.
на конец предыдущего года его стоимость была 50 рублей 66 копеек. Сейчас мы имеем стоимость 50 рублей 73 копеечки. Январь 14 күні бензиннің фияты артмай, ләкин дизель яқарлық %14%-ға артты. Росстат идаресінің мәлуматына көре, Қырым Женеби федераль округында ве умумен Русияды ең yüksek фиятлар бойынша лидер деп сайла. Ләкин бұнен береберлікте арабалар сатылығы да арта. Ярамадамызда ве мемлекетімізде асылыдан яқарлыққа фиятлар осе. Экспертлерінің фікіріне көре Русияның диге регионларына баққанда Қырымда фиятлар юкселе. Бұл логистиканен бағлы. Логистика ве ермай фиятлары. Бензин ве дизель яқарлықларының фиятлары тамам бұнен бағлы. Бұна бақмадан ярамадамызда бензин сатылығы ве алынығы осе. Ве бензин кетірілмесі тоқтатылмай. Қырымда 500-ге яқын яқарлық қойып станциясы бар. Росстат идаресінің экспертлері демир yolunun açılığı Қырымның яқарлық базарында фиятларының стабилештірілмесі үшін сілтем олыр деп инандыралар. Сабри Алимова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Сақ районының отар мойнақ койының сәкелері шикает етелер. Шымды 21 асыр. Оларының evlerinde ise hiçbir türlü şarayetler yok. Gaz, su ve atay ışık bile yok. Muhbirimiz geçmişke dalıp bu insanların hayat tarzlarını ogrendi. Tafsilatlı часть Султания Ситакаева bile. Уч баланын бабасы Эльдар Эсатов сабадан ағач парламаға башлай, чөнки бу ерде айлы электрикасыз вегасыз яшамақта. Тек ағач құртара. Бу эм ев қыздырылмасы үшін, эмде аш пішірілмесі үшін қоланылған шейдір. Цивилизация. Бізде бір şey yok. Ne gaz, ne su. Ne bir şey yok. Haydi ne diyek? Ağımız belli. Может, когда-нибудь будет что-то. Да, это да, вот соседа взял, бензопилу бедный дал. Ишық олмағаны проблемлерінің екенесі дегіл. Молодежная соқағында жаяв юрмеге ве атта машинада кечмеге мүмкін дегіл. Сакинлер балчыққа батып қалалар. Яғмурлар вақтында ел кечілмеген бір батаққа чевіріле. В такую погоду, если вы видите, проехать скорой помощи, либо пожарной машине, ну просто нереально. В том же числе и машина полиции и все остальное. Те, кто сейчас на данный момент проживает, они отапливаются либо углем, либо дровами, кто чем может. Бу койды эксериет яш қоранталар яшамақта. Руслан Саидмаметов мында да көчмеді. Отек эв құрып башлады. Амма енді чоқ меселелерге раст келді. Меселя электрик ағларына мұстақыл шекілде озы кечірі башлады. Совны есе қомшы соқақтан ташы. Шымдылек оның айлесі кираға алынған бір одалы квартирада яшамақта. Мы до сих пор сидим без света, и я также подключаю стену 250 метров кабеля и каждый день ввожу воду. Сейчас мне свет нужен кровь из носа, потому что я не могу высушить дом. На паробарьере собирается конденсат, северная сторона особенно очень много. А у меня маленькие дети. Одной 9 лет дочке, второй 9 месяцев. Проживаем мы в коммуналке, в съемной квартире, вот 4 человека. Мында яшаған инсанлар енді бір қач елдан берлі ерлі акимиетке мұражат етелер. Амма эпысы мектеплерге бош жеваплар келе. Сакинлерінің көреші шымдылік нетиже бермеді. Нет ни одного фонаря наружного освещения, нет ни одного тротуара, дороги все разбиты, ни бордюров, ничего. Возле школы, центральный вход в школу, мощенный какой-то плиткой, как при бомбежке. Ерлі сакинлер оларының меселелері чезілер деп үміт етелер ветезден bu evlerde ышық весі жақ пейда олар. Султания Ситакаева, Санзи Вадинов, Миллет үшін. Эки эв ве квартира. Бақчасарай районында реабилитация етілгенлерінің қоранталары чоқ бекленілген мескенлерден анықтарларыны әлде еттілер. Мы вас поздравляем. Спасибо правительству Крыма, администрации города, главе сельсовету. Принесли нам большую радость. Шамиль Беви, Фатиме Аблакадыровлар букунны 10 ел беклеп ният осемнын сайыплары олдылар. Алмат Архан көйінде оларның чоқ балалы айлесі үшін үкімет эв сатын алды. Шымды анда башқа инсанлар яшайлар. Амма бар келгенін Кадыровлар яны евге көчежеклер. Омыр архадашлар сайыплер олара хазбарны бақалар. Евдейсі тамир кечермеге планлаштыралар. Енді балабан қуанч, қысмет шықты бізге. Енді Алла берсін еркезге олеге қысмет өтшісін. Алла берсін енді қысмет яшамай бұна қысмет етсін бізге. Бізге де, балаларға да, Құрандамызға, апайым да қуанар. Бұйық әвкені шазбар теплица әв сайбы келечекке планлар тізе. Абердеде пристройкалар да бар, ерші бар, мана бізге келешкен средизм демейтір.
өзімізге неметіп, бегенгенімізге, мана, аз бар. Топырақ та бар, қызмет olsa сачажамыз, айван бақмайыр бар, кладовкалар, сарайлар, теплицалар, епсі вот. Ерші бар мана қызмет. Реабилитирленген гражданлар үшін мескен Жумхурий ве ерлі бюджет параларына сатын алына. 2018 сене Бахчисарай районында 2F ве 1 квартира алынды. Бұл мақсатларға 7 миллионға яқын рубле масраф етілді. Мескен сайыплері қуанчыларына инанмайлар, айталар ки ичті үміт етмейділер. Я честно не верила. Уже потеряла вообще надежду. Ждала я этот момент грандиозно с 99-го года. Вот прошло почти уже 20 лет, и наконец-то это чудо случилось. И наконец-то вот выдали ключи. За что я вам очень благодарна. Благодарна государству, благодарна администрации и всем людям, которые участвовали в этом проекте. Спасибо большое. 2016 сенеден башлап Бахчисарай районында 11F ве квартира сатын алынды. Bundan да ғайры 72 квартира айырылды, ама бұ да невбетлеріні йоқ етмеді. В этом году у нас тоже предусмотрено выделение денежных средств из республиканского бюджета. Предполагаемая сумма это 10 миллионов рублей. Вот. Софинансирование также будет из бюджета Бахчисарайского района. Надеюсь, что наши граждане получат и наша очередь закончит свое существование. Devlet Milletleri Комитет ве мөмүриет мескен меселесі üzerinde işini devam etti. Тезден чоқ усылар үшін bu мөрекеп меселе чезілмесі мүмкін. Шымды шерде 168 квартиралық ev құрула. Бахчисарай районында да 120 айле өснев бетіні беклей мемуриет өз тарафындан bu меселені бір қачыл девамында чезмеге ваде еті. София Шукурова, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Акмечет қасабасының жәмесінде газ кечірмек керек. Ибадет объекті бір қачыл әвелісі ерлі сакинлерінің ведени идаренің күчлерінен құрылған еді. Кечкен елі минаре көтерілді. Ләкин бинаның ичі суық. Газ кечірілмесі үшін енді эпосы весиқалар да азыр. Тек бір меселе ачы қалды. Бұ амалевей жет. Мутехасысларының есапларына көре керекли пара топламның көлемі 1,5 миллион рублені тәшкілеті. Олардан 500 bin рублені енді шымды айырмақ керек. Чүнки әндіден газификация ішлері башланды. Бұл ішке ерік істеген өз исесіні қоша біле. Әмде сакинлерімізге, әм муфтиятқа бинлеріне шүкірлер олсын, ярдымжы олалар арқада қалмалар, оларының бұл ярдымларынан, оларының бұл имканларынан біз бұны башылаттық. Не вақыт насыл битережегімізні Аллаху Тааля біле, қолымыздан келгені япамыз, тырышамыз. Әмді бинлер шүкілер olsun, сау olsun жемаатымыз да, олар да арқада қалмай, олар да өз иселеріні, өз ярдымларыны келіп, біздерге ярдым инициативнан көстерелер япалар, яғни. Ерлі жемат енді жұма намазларыны бераберлікте қыла білгенini қувана. Евеллері ерлі мұсылманлар яқында ерлешкен жемелерге қатнайдылар. Енді есе олар эпосы байрамларыны evlerine yakın yerde kaydeteler. Minaretinde kurup aldık. Öyle de güzel minaret. Kuvana yüremiz. Çünkü benim evim bana caminin artı. Her sabah namazga turganda мен minaretin yanganı көремін. Bu yıl Kırım ve Akyar'da kan hizmeti zemanevleşecek. Mütehassıslar yekene malumat sistemasına koşulacaklar. Bu maksatlarga malivi federal büdjetten para ayrılacak. Birkaç yıl içinde Kırım Rusya erkanına kirgen son müessesede birçok denişmeler geçti. Ogde da nasıl işler becerileceği akta muhbirimiz София Шукурова devam edecek. Это настолько позволяет нам быстрее реагировать на заявки больниц, настолько нам всем легче стало жить. Cumhuriyet'nin хан hizmeti 2016 senesinden zemanevleştirip başlandı. Mında yanı yüksek teknologiyalı ve çok fonksiyonel donatmalar peyda oldu. Mesela molekular biyologik testler geçirilmesi için maşinalar, eritritler, kriyabankları, handaki çeşit maddelerinin failleştirilmesi için aletler. Bundan da gayrı buzlatılgan plazmanı saklamak için 10 tonnalık kameralar da peyda oldu. Ve fitoцерез için aparatlar yerleştirildi. Насколько облегчилась наша работа? Ну, в плане, можно сказать, не только наша работа. Раньше эти процедуры проводились рутинными методами с помощью центрифугирования в несколько этапов. И донор мог просидеть на процедуре в течение 3 часов. То есть с иглой в вене это довольно-таки
дискомфортно и напряженно, и не очень, конечно, было это удобно для донора и полезно, даже скажем так. Теперь процедура проводится на аппарате, она занимает примерно минут 40 всего лишь. И качество компонента, конечно же, получается намного лучше, чем ручным способом. Энди биркач жылдан бери махсус донатма кулланыла. Вехан, ПЦР, усулунен тешкереле, яни бу ярде Б, С гепатит чешетлері ве ВИЧ хасталығы анықлана біліне. Бу машиналар ярдымынен донорлық ханы хавсыз алға кетіреле. Данное оборудование позволяет нам выявить сам вирус в организме, то есть более точно сказать, болен человек или не болен, является носителем или не является. То есть востребованность в данном оборудовании, она была, есть, и надеемся, что будем только усовершенствовать. Бүгінгі күнде Қырымда хан етерлі. Ярымадамызда донорлар фаалер деп хайд етет тибби қызметчілер. Кирич фажиясы күні 200 инсан мұражат етті ве бойлелікнен бір кемселерінің жаны құртарылды. Каждый человек должен попробовать сдать кровь. Я один раз сдавал, когда была трагедия в Керчи, и после этого понял, что нужно сдавать, люди нуждаются, и мне это ничего не стоит, а возможно кому-то это спасет жизнь. Это уже больше 20 раз сдавал я, сдаю с 2016 года. А что сподвигло? Сподвигло, наверное, чувство долга, учитывая, что группа крови у меня редкая, а донор я в 3-м поколении. Да, у меня бабушка медработник, и мама, и бабушка почетные доноры, поэтому надо было продолжать эстафету. 4-е положительное. Тромботмассу для какого-то онкобольного человека. Надеюсь, она ему поможет. Қырымдаки хан қызметі бүтін дүния тенденцияларына уйғын олғанына бақмадан информацион модернизация керекледір. Бүтін мемлекетте яны система 2010-2014 сенелерден башлап чалыша. Қырымсе о вақыт қытаға қошылды веб программаға кіріп етіштірмеді. Ама енді бөле қарар бар. Бұл мақсатларға малия федераль бюджеттен айрылacak. По сумме средств сейчас пока сложно говорить в связи с тем, что сам проект находится сейчас на стадии антикоррупционной экспертизы. То есть после того, как он будет принят, можно уже назвать какие-то цифры, результаты. Но я уверена, что процесс будет не очень длительный. Этот и следующий год. В следующем году я уверена, что весь процесс будет завершен. Шимделик ise Қырымда хан қызметі ескі информацион системасы бойынша чалыша. Анда тек Қырым донорлары ақта малюмат бар. Бүтін мемлекетте ise Калининградтан Владивосток шәріне қадар хан қызметінің умуми донорлық базасы бар. Чтобы мы понимали в онлайн-режиме, кому наши компоненты понадобились, где они находятся, в каком состоянии. Может быть, их там утилизировали, может быть, там человеческий фактор он не исключает, к сожалению, ничего. И вот эта система, она максимально исключает человеческий фактор, в том числе и в работе нашей службы. Енді яқын вақытта Қырымбияқ яр екене донор системасына кережек. Бұл алысе керек олғанда қысқа вақыт ішінде хан тапмаға имкан бережек. Яғни башқаларының жаныны құртармақ үшін гөнүллі инсанларының сайысы артacak. Сефир Шукурова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Devlet yardımı subsidiyalar şekilinde 100 milyondan ziyade rublede berildi. Kırım Cumhuriyeti'nin sanayi siyaset nazirligi 2018 senesi devamında 26 müessesege destek çarelerini takdim etti. Subsidiyalarını kim aldı ve paralar nasıl masraf edildi? Muhbirimiz Safiye Şukurova tarif edecek. 20 ел девамында Дүлбер деп адландырылған қойымжылық ЭВЛнен ясалған эльванларны тақдим етті. Сырғалар, белезліклер, юзуклер ве милли хушақлар бұлар эпісі шархи үсліпте ясалған. Муэсесе әрдайым мүкемелеші. Яны донатмалар пейда ола. Бұның үстінде Карл Фаберже Тулу кавалер ордені унванын зашыған қойымжы Мехти Исламов чалыша. Дүнияда бұл унванға тек 8 инсан наил олды. Мехти бейді оларының сырасында. Бұндан да ғайры тек у бұл йөнеліште чалыша. Я изменяю мощность, чтобы пайка была более аккуратной и не затрагивать лишние детали. Яқында қойымжылық әві санаи комплексы инкишафы бойынша девлет программасында иштирак етті ве яны донатма үшін субсидия әлді етті. Бұл донатма ярдымының мұнда яратылған ильванларының беделігі ве техникасы дазияды юксек севеге көтерележек. Оборудование очень дорогостоящее. Оно стоит около 600 тысяч рублей. Вот. Мы получили субсидию в размере 400 тысяч. Остальное ювелирный дом Дюльбер заплатил из собственных средств.
Вот. Таковы были условия конкурса, мы их заявили и мы их четко по заявке выполнили. Поэтому огромное спасибо еще раз инициативе министерства. Böyle yarışlarda iştirak etmek başka ustalarga da yüksek derecege көтерілмеге imkan берecek, субсидияларны казанмага, özlerine emde cumhuriyetke fayda ketirmege siltem берecek. Bu ise Büyük Fiolent zavodu. Bu yerde 1,5 insan gemi tekniki avtomat vasıtalarını ve idare etken leyhalar sistemasını yasaylar. Bundan da gırı profesyonel elektrik aletlerini işlep çıkaralar. Bu maşına ince torna ve frezер ameliyatlarını beceriyor. Onun yardımının müessesi en doğru datçiklerini çıkarabili. Bundan da gayrı zavodda lazer markirovkasını becergen sistema peyda oldu. O işini tezleştire ve mahsulatlarının keyfini yükselti. В Крыму это единственный станок, которого нет больше нигде на нашем полуострове. Разрабатывается управляющая программа и идет изготовление панелей или маркирование деталей. То есть лазерный луч выжигает металл, в результате чего образуется необходимое качество и нанесение маркировки. Gemi avtomatika sistemасы üçün yanı sınav donatması da alındı. Evvelden olar başkalarının kontrakt tizmege, para tölemege ve çok beklemege mecbur edilir. Endi bu zavodda gerekli her şey var. 3 таких изделия не позволяют полностью испытывать по отклонению напряжения питания и обеспечению нашей техники при выполнении своих задач на кораблях. Завод muvaffaqiyetinin inkişaf etti. 2 yıl devamında müessese 30 milyon ruble subsidiyаны elde etti. Endi 2019 senesi devamında olar Rusya'da çok miktarda çıkarılmagan sanayi mahsulatlarını işlep çıkarmaga niyetlenirler. Оставаться на тех изделиях, которые мы ранее производили, это бесперспективно. И вот получение таких средств в 2018 году и вот сейчас в 2019 году позволили заводу перейти уже на более высокий уровень. Мы единственные в стране, в России, предприятие, которое занимается разработкой и изготовлением. Но нас все время подпирают такие мировые бренды, как Makita, там, Bosch там, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы с ними конкурировать, надо быть на уровне, высоком уровне и технологий, и оборудования, и точности, и так далее. Мы сегодня с гордостью говорим, что мы не уступаем этим ведущим торговым маркам по основным параметрам. Kırım Cumhuriyetinde sanayi kompleks inkişafı boyunca devlet programması dep adlandırılgan leyhası çerçevesinde 26 müessesege 100 milyon rubleden ziyade subsidiya tölendi. Было выплачено 3 вида субсидий. Первый вид субсидий – это на модернизацию, техническое перевооружение производства, на приобретение энергосберегающего оборудования. Второй тип субсидий – это на сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам. И третий тип субсидий – это предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые работают в сфере народно-художественных промыслов на приобретение им оборудования. Sanayi siyaset nazirligi adliyecilerge ve şahsi iş adamlarına yardım gösterilmesine doğrultulgan faal işini devam etti. Sefir Şukurova, Vitaliy Golubov, Vladislav Kravtsov, Millet üçün. Milli kureşçi boyunca sportçı İlmdar Saidov Kırım'ın en güçlü kureşçisi unvanını kazandı. Muhbirimiz en güçlü sportçının konuştu ve onun hayatı hakkında tarif etmeye hazır. Я очень люблю бабашку. Бабака мой чемпион. Yüzünde baxt ve tebessüm bu yakın insan için gurur duygusunun aksıdır. Amin Digerbalar'ın birlikte babası alıp bargan idmanlardan hiç birisini kaçırmay. Babası ise endi olar için en güzel numune oldu. Я занимаюсь 1 год. У меня много друзей. Я люблю нравиться. Я 2 года занимаюсь курешем. Yuvarlanov, salta, çatışmalar ve çok hızlı diğer meşguliyetler. Olar hepsi birbirine oşamaylar. Lakin maksadları bir. Sportçını mesuliyetli kureşke hazırlamak ve yarışlarda büyük ustalığını numayiş etmektir. Kureş bu nedir ve kurekçi kilimde rakipni kureklerine yatkızmak için özünü nasıl alıp barmalı? Bularını hepsini bu balalar balalıktan bilirler. Сила, мудрость, опыт, смелость, друзья, победа. Это все куреш.
Илимдар Саидов милли күреш боюнча чемпионатның абсолют чемпионы oldu. Onun sözlerine göre bu muhabbet sportif koranта. Haftada 3 kere bu yerde toplana. Katnaganlarının yaşı farklana 3 yaştan 50 yaşkaçı. Bu yerde gelecek çempionlar idmanlar geçireler. İlimdar öz tecrübesi ve ustalığını paylaşa. Buna şüphesiz onun hakkı var. Bu kuşakның sahibi İlimdar Saidov o күреш чемпионатында birinci yerini aldı ve tamam bu galibe onun sport hazinesini doldurdu. Bu İlimdar'ның birinci galibesi değil. 34 yaşlı sportçu endi Avrupa'da galibe kazandı ve kalkara klas ustası unvanına nail oldu. O serbest күреш ve diğer күреш çeşitlerinin uğraşa. Lakin 11 yıl evvelsi milli күреш onu meftun etti ve endi o bunu öz galibelerinin tazdıklay. А как вы считаете, в чем ваше преимущество по отношению к другим соперникам? Как вы считаете, что является вашим козырем? Чего боятся спортсмены? Ну, бояться нет, они просто опасаются приемок, например, да. Ну, моя, наверное, скорее всего в том, что я более опытный. Просто я как бы не... Ну, мы долго занимаемся уже, и, скорее всего, за счет опыта я обыгрываю более молодых спортсменов. Что победа означает? Победа означает, в первую очередь, ты для себя говоришь, что ты на данный момент сильный, сильнее всех как бы среди борцов в Крыму. Ну и какая-то материальная помощь. За пояс я боролся с Марленом, он с Кировского района, победитель до 90 килограмм. Мы как бы друг друга знаем, в прошлом году тоже с ним боролись. В этот раз получилось победителем. İlimdar tamam böyle keyif ve niyetle galibe kazandı. Ona yakınları kol tuttular. Dostu ise büyük bahşiş yaptı. Onun şerefine күреш клубını açtı. Илимдара я давно знаю. Он очень отзывчивый человек, очень добрый. В одном человеке не перечислить доброты и качества. Вот. И я думаю, что ему очень приятно, что в честь него все-таки он заслужил за столько лет жизни мастер спорта международного класса. İlimdarның fikirine göre insan öz bilgilerini paylaşmak gerek. Çünkü ustalık nesilden nesilge geçmek gerek. Bunsuz olar yok olur. Öz galibesi ve çok medalleri için o dayısına teşekkürler bildiriyor. Çünkü bu insan İlimdarның şu spor çeşidine alıp geldi. Medallerinin sayısı ise endi 100'den aştı. Tamam şu sebepten sportçu o sevgisini balalarga bağışlay. Kazangan paralarını da sportçu yanı spor salonunun kuruculuğuna yolamağa karar aldı. Sağlam bedende sağlam ruh degenleri doğurdur. Balalar ise Kırımның geleceğidir. Sabriya Alimova, Akim Bekirov, Millet için. Haftamız böyle geçti. Biz ile olunuz. Millet telekanalından ayrılmanız. Kurantalarınızda daima muhabbetlik ve kuvvanç olsun. Görüşmek üzere.